muri 99 niho habaye accord ya mbere ya cessez-le-feu habaye ceasefire yari ifite modalité yavugaga ko bagombye kudesarma no kurapatria les groupes armés étrangers. Ndavuga ubwo nuvuga ngo ni FDLR ariko ntabwo ari yakavutse icyo gihe yari gifite rirazina nababwiye kuko babaye FDLR a partir y'ibihumbi 2000 turaza kubivugaho mu buryo burambuye. Ubwo hari aba ADF nalu n'aba FDD n'aba LRA n'iriya groupe y'aba West Nile y'abantuza y'abagande. Kabila Muzehe asinya ko aya magroupe bagiye kuyafata bakayacyura. Alors intambara ibirahagaze Uganda n'u Rwanda n'u Burundi n'abapartenere babo batu ubwo abyemeye kuko ubwo bari bafite batangira AFDL nibwo bwari bumaze kuba tena kuko Kabila we yari amaze kudesida none nawe kuba intwaro kugira ngo bajye kwataka biriya bihugu mbabwiye. Alors amaze kwemera ko agiye gufata ya magroupe aba cessez-le-feu ariko iyo cessez-le-feu yabaye igihe gito kuko nyuma yaho tena Kabila yongeye tena kujya gucokoza urugamba tena rongera ruratangira muri 2000. Alors intambara ibirakomeye muri yo 2000 rero nibwo Kabila yakoze noneho organisation officielle bafungura intera hamwe kizibakikiba intera hamwe na XFR babaye Force Démocratique pour la Libération du Rwanda. Muri 2000 niho leta ya Kinshasa ya contribuer kugira ngo ibaforme nk'umutwe noneho w'abarwanyi be kurwana kome za milice zisanzwe. Alors le 30 z'ukwa karindwi ibihumbi 2002 toujours Pretoria muri Afrika y'Epfo haba un accord yabaye hagati y'u Rwanda na Congo yo gucrea principe de bonne relation hagati ya Congo y'u Rwanda n'u Burundi na Uganda. Toujours ça tournait autour y'iyi mitwe yakoreraga rifite headquarter muri Congo kugira ngo bashakishe solution yo kugira ngo biriya bihugu bye gukomeza kwikanga umutekano wabyo muke uturutse muri Congo. Alors iya 99 ntacyo yakoze, iyakora ya 2003 2002 nako ntacyo yakoze, ariko ibayisinyanye na Joseph kuko 2001 ise bari bamaze kumwica niho yari amaze kwicwa arashwe n'umugarde korowe entre guillemets nkuko byavuzwe muri presse. Ubwo muri 2002 ni Joseph wari umaze gufata ubutegetsi asinyanya amasezerano n'u Rwanda na Uganda n'u Burundi yo kugira ngo bagire de bonne relation, ariko akabikora aca nawe bugeri bwa nyuma ajya tena kwarma intera hamwe. Alors 2003 habaye réunification, pression yagiye yo communauté internationale, ubwo RCD MLC bose baraza baba bariyunze bakora gouvernement d'union nationale. Iyo gouvernement d'union nationale ivamo ubwo Huza Kabila aba president agira aba vice president bane, hariho Yerodi Ndombasi niwe wari kuri kota ya ntuza ya leta, ariwe wanari ministre wa affaires étrangères we muri cyo gihe cy'intambara, abari uba premier vice president. Muri opposition politique bafata witwa Zaidi Ngoma niwe wabaye vice president wari chargé n'ibintu bya social. Ubwo Azarias Ruberwa ababaye vice president wari chargé n'ibintu bya défense, naho Bemba bamuheza vice présidence ya MLC ikuri ibintu bya finance. Alors muri iyo accord yabaye harimo kuva ko bagomba gucrea état major iri unifié. Ngo hagombye kuba abasirikare bavuye muri RCD, abasirikare bavuye muri FAC, abasirikare bavuye muri MLC n'abasirikare bavuye mu magroupe yandi yari independant y'abamayimayi atarari muri aya makomposante. Alors ahangaha niho havutse icyo bita FRDC. Buriya FRDC yabayeho avec aya magroupe yose bavanze kuko leta ya mbere ya Kinshasa yitwaga ni FAC, MLC yari ifite igisirikari cyayo nacyo, RCD nayo ifite icyacho, babihuje byose ibi bisirikari niho habaye naissance ya Forces Armées de la République démocratique du Congo.
Alors mu kwezi kwa niba atari kwa karindwi nango kwa munani kwa 2003 ubwo Joseph Kabila akora za nomination. Muri iyo nomination nibwo yanomye uwitwa General Liwanga Mata, niwe wabaye chef d'état major wa mbere warukuriye icyo gisirikari cyari kimaze kwifondamo kivuye muri izo groupe kwa Arenye. Aza kumuhereza adjoint, je pense que c'était Bauma. Oui, Bauma niwe wari adjoint kuko Bauma yaravuye muri MLC. Aza kuba seconde nondi nantuza na Malik Kijege ni we yaravuye muri RCD, wakurira ibintu bya logistique kuri niveau ya ntuza ya etat major y'ingabo zirwanira ku butaka. Bashyiraho witwaga General Sylvain Buki, niwe wabaye chef d'état major w'ingabo zirwanira ku butaka, nawe yaravuye muri RCD. Ntuza ingabo zirwanira mu mazi waruziyoboye ni nani? Ni General Amuri kuko yaravuye muri MLC. Noneho ingabo zirwanira mu kirere force aérienne baziha General John Numbi, niwe wabaye donc MLC ifata force navale, RCD ifata force terrestre, naho ancien gouvernement ifata force aérienne. Iyo niyo yari intuza composition ya mbere y'igisirikare ya etat major bari bamaze gukora. Alors nyuma yaho rero nibwo yaje kunoma abandi ba officier généraux, aza ku abahereza kwanza amagrade, ariko bamwe bari bamaze no kuyabima. Ubwo amaze kunoma General Laurent bamuhereza poste yo kujya kuba ntuza commandant region. Icyo gihe Laurent n'uwitwa Colonel Eri Gicondo na Rohori imbere, icyo gihe ari colonel yabaye general. Bose bari muri RCD, ubwo babanoma kugira ngo baje mu umwe aje Sud Kivu undi aje Bandundu. Alors baza kubitekereza baravuga ati twebwe irugamba twarwaniye ko rufite les causes profondes, ko tutarwaniye amaposte. Ibintu by'amaposte bivuye he haba abapoliticiens bagiye kudushiramo? Nibwo General Laurent yavuze ati nge ntabwo njya ntaho ndi buje, kuko ntabwo twarwaniye kugira ngo tujye mu myanya, twarwaniye kugira ngo hari cahier de charge yari hari yo kugira ngo impunzi zitahe, ubwicanyi buhagarare, habe partage équitable y'amantuza y'ama bien z'ama ressources naturelles z'igihugu. Ati se bagiye kudushukisha amaposte kweri twemere tugende? General Laurent abarabyanze directement. Habaye ntuza poursuite ya haute cour militaire, j'espère hari nko mu kwezi kwa kabiri nangwa kwa gatatu. Aho ntuza haute cour militaire, urukiko rukuru rwa gisirikari rwaboherereje manda ivuga ko bakoze refus d'ordre. Ntuza General Liwanga ndibuka yaciye no kuri televiziyo baramubaza se kuki byagenze bite, ko twumvise ko ari aba officier bo muri ST muri processus bayanze, nabaza kwa ngo ntabwo abizi. Abici nyuma bugeri bwa nyuma, je pense iyo interview ishobora kuri no kuri site ya ntuza ya RTNC, ngo avuga ko ngo nous avons constaté ngo ko banze ngo amaposte bahawe ngo ariko baba. Alors ubwo mukanya nibwo bahise baba remplacer ntuza General Laurent bamusimbuza General Obedi Rwibasira, na ntuza nani bamusimbuza na Mutebutsi, nani bamusimbuza we na Nsimba. Ubwo umwe ajya kuba Igoma, undi Bukavu, undi Bandundu. Alors aho niho General Laurent yahise adesida noneho kuva Igoma n'abasirikari bake yizamukira mu misozi imasisi. Aravuga ati ngewe iby'aba bantu bagiye kurwanira amaposte ntabwo nye naje kurwanira urugamba kubera poste, naje kurwanira kugira ngo dignité y'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda iboneke n'abanyamulenge. Je ne peux pas, ntabwo nshobora kabisa. Ubwo rero muri kwezi kwa gatandatu 2004 icyo gihe Mutebutsi niwe waruyoboye hariya,
ubwo baba General Laurent avana n'abasirikari Masisi bakubitiye iry'ishyamba babahingutse Bukavu. Bagezeyo uko Mutebutsi nawe yari yatangiye kuvuga ati kureklama nyine ko ibyo RCD yarwaniye nta na kimwe bageze ahubwo barwaniye amapost, kandi genocide yari yamaze gutangira tena abatutsi bari kwicwa. Ubwo baba bafashe bombi Bukavu. Nibwo haje kuzaho pression ya ntuza ya MONUSCO na communauté internationale, baba bayivuyemo. Ubwo General Laurent ava tena Bukavu n'ingabo ze ahita yizamukira tena mu misozi ya Masisi. Mu kwezi kwa munane kwa 2005 hatangira kubamo muri na babandi bagiye muri FARDC rero batangiye kuyaba bakora udukoryo. Ugasanga umwe bamukoreye suspension, undi bamugize barya abasirikari bagatangira bakabafunga babatutsi n'abanyamulenge. Kubwiye ko hari n'ubu ngubu abakiri muri prison kuva 2005 bari ndolo n'ubu bagifungiwemo muri ako kavuyo kabaye kiyo integration, kuko l'integration yabaye juste superficielle, ntabwo yabaye selon l'accord ya cessez-le-feu yabaye yanababwiye ya Lusaka. Kabila yabikoze kuko yaramaze kuneutraliza abapolitisien, abenshi yamaze no kubaha n'amafaranga ba MLC ba RCD baricecekera. Alors hagombye kuba integration muri DGM, yagombye kuba no muri ANR, yagombye kuba muri DGM baza gushiramo quelques personnes, ariko ANR nta integration nimwe yigeze ibamo. ANR yakomeje kuba ANR ya kera ya FAC igihe Kabila ya Kabila. Nta muntu wa MLC nta muntu wa RCD wigeze winjira muri ANR. Alors urumva ko na FARDC bakoze integration superficielle iri y'abantu gusa batoranije. Abenshi ntabwo biretrouve bafite akazi, abenshi biretrouve batana muri OG. Ubwo rero General Laurent azamutse mu misozi, abantu batari ko uyu muntu afite raison. C'est comme ça aba-officier bandi bamusanzeyo, nibwo habaye création ya Congrès national pour la défense du peuple. Ubwo rero CNDP imaze kuba créé, localité nyinshi zo muri Rucuro na Masisi zirafashwe, bihereye hari mu Bwiza, Igicanga, kumanuka za Mweso ainsi de suite. Ubwo bigeze muri 2007 hagati, Kinshasa imaze kunanirwa, urugamba rwamaze kuinanira pe, CNDP imaze igeze hari Kimoka, igeze Sake, bas bashira imbunda hasi bavuga ati twemeye imishikirano. Nibwo habaye ikintu bise brassage. Ariko iyi brassage yari irimo politiki ya Kinshasa, irimo imitego inyuma, turaza kuyivugaho. Bakriya ama brigade byabereye hari Mushaki, ngira ngo n'abantu bahari byo si bya kera, ni 2007 yari abantu bari bahari babyibuka. Brigade ya mbere yabaye créée ni brigade bitaga brigade Alpha. Iyi brigade Alpha yayoborwaga muri yari 10e brigade ya ex RCD. Noneho bafashe bavanga na CNDP yari yobowe n'uwitwa Colonel Musala. Ubwo twahisiwe aza kuba Colonel Wilson Sengiyumva, niwe wari uyoboye brigade ya ntuza ya Alpha. Bari badiployinze kugera hariya za ntuza za Rushebere umanuka ujyepfo, abantu babyibuka. Bakora brigade ya kabiri, iyi ni mixage hagati y'ingabo za leta n'ingabo za CNDP. Iyi ni yari yakore ya cessez-le-feu, avuga ati saba turabyemeye, iyi reclamation zanyu reka tuvanye ingabo. Noneho bakora brigade ya kabiri, niyo yitwaga abibuka brigade Alpha, yari ifite ikibrasare n'akagatambara bambara ku ntuza ku rutugu kari ka orange. Naho aba brigade Bravo bari bafite akaroze. Iyi brigade Bravo niyo yari yobowe na Afande Makenga, yari iri ex 83e brigade. Yara twahisiwe, je pense yari entre Nsimba, yitwaga Nsimba, Colonel Nsimba. We yayoboraga première brigade ya reserve, noneho barazivanga, niyo 83e nibi yabaye brigade Bravo, yari yobowe na Afande Makenga. Dusuhuza
Brigade ya gatatu yari Brigade Charlie, yo bambaraga akantuza ka pasa kabengerana ka jaune. Yari yobowe na ntuzana ubu ni general ariko arafunzwe ari Makala, yitwa Yave Filemon, cyo yari colonel. Yari premier brigade ya reserve ya FAC ya kera. Umuntu wari twayisiwe ni Afande Baudouin. Afande Baudouin we yayoboraga 83e brigade ya ntuza ya CNDP, noneho bayivanga na premier brigade ya reserve ya FAC bikora brigade ya Charlie. Donc Afande Baudouin yari twayisi wa general Yave Filemon bayobora brigade ya Charlie. Brigade ya kane yari brigade bitaga Delta, iyo yari ifite pasa y'ubururu ifite amakarekare, yari yobowe na ntuza na Colonel Faustin Muhindo, yayoboraga we 83e brigade ya ntuza ya CNDP. Uwari twayisiwe yari Colonel Masudi bin Eli, sinzi nta nubwo mperuka kumwumva niba kibaho, ariko Muhindo warahari yari Kinshasa. Ubwo ni wari baformye brigade ya Delta. Brigade ya gatanu yayitwaga Brigade Echo, ubafite intuza ikiranga ntego cyo ku rutugu ya gisana. Echo yari Black Clair, niyo yari intuza yabo. Wari uyiyoboye ni Colonel Padiri, ubu ni general, ni uyoboye region ya 11e region Ababandundu. Icyo gihe yayoboraga 116e brigade yo muri RCD mbere. Ugaza kuba seconde noneho na Colonel Kabundi Innocent, ariko ubu ni general, icyo gihe yari colonel. We yayoboraga 83e brigade ya ex-RCD, bavanga 83e na 116e ya kera bazivanze hamwe, iyi mixage bakora Brigade Echo. Abantu bajya bumva ngo haba ibintu bya mixage ngo ntitubishaka tena, nibi ntabwo ari CNDP yabizanye, ni leta ya Kinshasa yabizanye kubera umuriro wari ubariho, Sake igiye gufatwa na Goma igiye gufatwa. Alors brigade ya nyuma yari Brigade Foxtrot, yari yobowe na Colonel Micho, ubu ngo barafunzwe ari Makala bitewe azira yuko hari umututsi, nta kindi azira, ari Makala mazemo imyaka ingahe. Iyo Brigade Foxtrot yari ancien 81e brigade yayoborwaga nawe toujours bayivanga na leta iza kuba ngayo. Ama brigade yakozwe bafata CNDP. Noneho niki cyaje kuba nyuma muri fin ya 2007, uriya ntuza Yave atangira gutega ambushi, kuko ntuza Afande Baudouin ni wari twayisiwe, atangira kumugira imigambi yo kumwica. Uwari uri titerero wa Wilson nawe atangira meme chose. Mwiri iryo joro erezima ko Mungu halalake yensi Baswahili wanasema, mu gitondo niho bari kwica Afande Baudouin, bari kwica na Wilson na Kabundi. Sinzi umuntu wababuriye, nibwo bahise bacaho baragenda baza tena bahurira muri headquarters zabo za kera. Mu gitondo imihanda yose yari yafunzwe. General Yave niro wabonye ordre kwa Kahimbi icyo gihe, atabo ba officier bose babafate baburiza indege babajyana Kinshasa. Urumva ko yari umutego kugira ngo babiyegereze bakore nabo brassage, nibamara gukora brassage noneho babafate, nibamara kubafata baburiza indege bari baziko ikibazo cy'intambara bagikemuye. Erezima Mungu halalake baba babonye amakuru mu gitiro joro baraye bari gupasuwa, bose baza guhurira aho Imana yabishatse ko bahurira. Sinzi n'ukuntu bose babimenye rimwe basi. Ubwo plan ya Kabila ibiciye amazi, ibyo kubica biba birarangiye. Nibwo noneho urugamba rwakomeje, noneho andi masantre aho kugira ngo Masisi baba bambutse no muri Rucuru birafashwe, za Rumangabo ziba ziraguye. Alors muri 2008 Kabila aravuga ati reka da ibintu birandambiye. Nibwo yakreye ikintu bita conférence y'Igoma sur la paix. Bahise conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Iyi conférence yamaze ibyumweru hafi bibiri. Yabereye hara kuri Goma.
habayemo invitation. Icyo gihe ntabwo ari CNDP yari hari gusa, ariko kubera amagroupe menshi, hari za FRF yari muri Sud Kivu, hari za Yakutumba, groupe bita Zabuloni yitwa Maimai Kirikicho, yitwa Pareko, yitwa Raya Mutomboki, Maimai Nyakiriba, Maimai Kapopo, Maimai Mahoro, Maimai Shikito zabaga cyane muri Sud Kivu. Hariyo bitaga Mudundu 40 na Simba Maimai na Maimai Shabunda n'izindi ni nyinshi zose. J'espère zari cyo gihe zari 44. Icyo gihe muri 2008 hari kiri 44, ariko ubu ngubu Kongo ifite imitwe itwaje intwaro 300, ariko muri 2008 zari 44 gusa. Nuko bose bahurira Igoma, bahuriye Igoma haza même les témoins ya communauté internationale, kuko haje hari délégation ya ntuza ya hari délégation ya Union Européenne, hari délégation ya Union Africaine, hari délégation ya États-Unis, hari délégation ya Conférence des pays des Grands Lacs, hari abarepresenta abambassadeur bahageze 40 b'ibihugu bikomeye byo kwisi. Alors hari thématique zari zateguwe kugira ngo bazidiscussingeho enye. Ya mbere yari yo kureba ibibazo n'imbogamizi by'amahoro. Iyi thématique ya kabiri yabaye traité muri iyi ntuza conference yari kureba ibibazo n'imbogamizi by'umutekano. Ya gatatu yari yo kureba ibibazo n'imbogamizi by'imitembe by'iterambere n'ubutabazi bwa muntu, donc les enjeux humanitaires. Alors babirangije hari kuri ILPG niho byabaye haba signature yo bita acte d'engagement yasinywe nabandi ku rwego rwa ntuza rwa leta. Ni ministre witwa Denis Kalume, icyo gihe niwe ari ministre wa intérieur, niwe wasinye ku mwanya wa leta. Muri conference na Kabila yarahari. Muri cadre ya ntuza ya conference aba conférencier Nani Marumaru yarahari, icyo gihe niwe ari president wa conference arasinya. Vital Kamerhe yarahari arasinya ko niwe ari president wa comité des sages. Azarias Ruberwa arasinya kuko niwe ari coordonnateur adjoint wa panel de modérateurs. Noneho mu rwego rwa ntuza rwa FRF witwa Gasore Zebede niwe wasinye. Yakutumba yari yohereje adjoint witwa Sanda Mwendabatu. Groupe ya Zabuloni hawe witwa Rwinji. Maimai Kirikicho hari uwitwa Longangi. Kuri Pareko hari uwitwa Rutambuka. Raya Mutomboki yari yohereje Salumu na Sadiki. Maimai Nyakiriba yari yohereje Mulonda. Maimai Kapopo yari yohereje Isange. Maimai Mahoro witwa Raphael. Alors délégation ya ntuza ya Nord Kivu, Julien Paluku niyo wasinye icyo gihe niwe ari gouverneur. Urumva ni yakora ikomeye cyane qui engage tout le monde. Vice président wa assemblée provinciale witwaga nawaza gusinya Mukindi. Hari délégation ya Sud Kivu, haje vice gouverneur witwaga Watunakanza. Na président wa assemblée ya ntuza y'abanani witwaga Baleke Kadundu Emile. Ku rwego rwa communauté internationale abasinyeho facilitation gouvernement ya ntuza plutôt nani Nations Unies witwaga Alandos niwe wari représentant spécial wa secrétaire général wa Nations Unies. Signature ye irahari. Hari représentant wa Union Européenne witwaga Roland van de Geer n'umubirigi niwe wari représentant ntuza nani Union Européenne. Amerika yari ifiteho représentant witwaga Tim Shotley, ni ambassadeur ukomeye cyane n'ubu ngubu je pense doit être un sénateur. Yari yasinye kuri iyi accord ya 2008. Union Africaine yari afite délégué witwaga Pierre Yele niwe wa représenter ntuza commission Union Africaine. Conférence internationale pour la sous-région witwa Madame Liberata hariho signature. Noneho haza kuba amasignature y'abachef coutumier wa Sud Kivu. Mwami Kabare yasinyeho. Nord Kivu Mwami Alexandre Muhindo asinyaho. Société civile irasinya witwa Bisimwa Kabwene ni wari ya délégation nationale ya société civile. Wa Sud Kivu arasinya. Abantu za secteur privé fake ya Sud Kivu irasinya. Yari représente na Mudekereza fake ya Nord Kivu witwa Desire Segahungu. Église catholique Musenyeri Theophile Kabo yarasinya. SSC witwa Nathalie arasinya.
Église orthodoxe irasinya, Kimbangu irasinya, communauté islamique irasinya, armée du salut irasinya. Donc iyi accord ya acte d'engagement yari ifite amantuza ama article yo kuvuga ngo surtout kuri article yayo ya gatandatu hari byo kugira ngo habe cessez-le-feu, habe amazone yose abe demilitarisé. Wayishize kuri dashboard? Ndi kureba uburyo nayishyiraho kuko mu buryo bwa ndi kuyikora kuri mail. Ok. Voilà. Donc, alors, iyi akoro ayatumye intuza amagrupe yose ashira intwaro hasi. Ariko nyuma yabyo muri iyo njyo 2008 toujours Kabila amaze kubona sinyatire yabo bose aragenda, nibwo yagiye noneho neza aorganiza FDLR. Yes, narigeze mvuga ngo iyi akoro imaze kuba sinye ya ntuza ya conférence sur la paix ya Goma, aya magrupe yose nababwiye yose yaba mayimayi n'ibiki byose na CNDP yayohereje. CNDP yari represente n'abantu 11 bari bayobowe na Kamba Sungeve, niwe wasinye mu mwanya wa ntuza wa CNDP. Alors Kinshasa imaze gufata signature, nibwo bavuze ati bakreye ntuza bakreye programme Amani. Muraza gushaka kuri internet irahari ya ntuza ordonnance ikreya programme Amani. Bavuga ukuntu izakora mise en œuvre, ukuntu suiviza habaye accord. Programme Amani yabayeho, ariko njye nyita ko yabaye ni business, ni frappe, kuko amafaranga yose yatanzwe yasubiraga Kinshasa bayirira, nta gahunda nimwe igeze ikorwa. Muri programme muri iyi ntuza muraza kwisoma acte d'engagement bivuzwemo tena ko intera hamwe zagombye kuba rassemblées, zikakwa intwaro, zikaba rapatriées, hanyuma impunzi zigataha. Abantu baze kwishaka kuri internet irahari, ntabwo ari oxygene uri kuvuga ibye, ni kwandike acte d'engagement ya conférence de paix, uraza kuyibona. Ni document ifite page ngira ngo 11, iriho amasinyatire asaga 1000. Donc kandi yabaye contresigné na biriya bihugu mbabwiye, Nations Unies yari hari, Amerika yari hari, Union Européenne, Union Africaine n'ibihugu byose byo mu karere byasinye kuri acte d'engagement. Alors aho kugira ngo leta ikore Kinshasa ibyo bayisabye, ibyo yemeye, nibwo agiye kubwa nanyibwa ati yagiye koorganiza FDLR. Ubwo Mudacumura ababaye commandant general, yari afite G1 w'icyo gihe witwaga nako chef w'amasiyo zitwaga Mugaragu Manzi, bamuhereza witwa G1 ni Colonel Braza, Royane witwaga Habi, Jiti icyo gihe yari Nicolas Bizumuremyi, Gistri yari Colonel uzabakiriho, G4 yari Colonel Muhire, G5 yari Colonel Adile Nzabonimana. Aba bose bahamagajwe Kinshasa baza mu nama muri 2008, babaha ibikoresho, babaha ibishoboka byose. Nibwo bagiye nabwo aller tour bakreya noneho ama unity, nibwo bakreye ntuza unité ya mbere brigade yabo bitaga Mirador. Abantu babaye hari ya Zantoto muri Walikare barabiza amahano Mirador yakoze irazwi. Yari deployinze kuva ahitwa Mashaki kugera ahitwa Mukoberwa. Imiradoro iri muri unity za FDLR zakoze amahano akomeye cyane mu kariya karere. Imiradoro yari yobowe na Colonel bitaga Antoine, bari kwiyesete no de guerre, afite irindi zina rye indi kuko muri aba bamwe hari bamwe baciye mu ngando, ariko c'est normal tugomba kubivuga kuko turi kuvuga ikintu cyagiye umwuka ahantu wagiye uzamuka, ahantu wagiye baziza intambara zagiye zizamuka ziti. Ibaza abantu maze gusinya nabo amasezerano nk'aya ngaya afite amasinyatiri 1000 y'ibihugu bitandukanye,
ugaca bugeri bwa nyuma ukajya kuorganiza n'ikintu ngiki kiri très structuré. Je pense que akarere ntago kari kubyihanganira. Baza kubakrera n'ishuri ubwo rya gisirikari, baba bafite groupement d'école yari yobowe na Colonel Busogo, baba bafite école de sous-officiers yari yobowe na Major Katos, bari bafite ya Insios yari yobowe na Lieutenant Colonel Damasi, hari military school ya irebana n'ibintu by'imbunda yayoborwaga na Colonel Akbar. Bari bafite na reserve brigade ya reserve yayoboraga kuva Gatoyi ukajya Nkingo kugera Hombo, yayoborwaga n'uwitwaga Colonel Kalume André. Alors bari bafite indi brigade ya reserve yo yari turutse ahitwa Busurungi ukagera Imisima, aho hose ni muri Walikale, yayoborwaga na Major Mulongo Fred. Bari bafite batayo bitaga Zodiac, niyo yabaga hari ya Zaziraro, nayo igeze Hombo, niyo ari hari special force yabo yayoborwaga na Colonel Com. Yari ifite batayo eshatu, batayo imwe yabaga Kilambo, batayo ya kabiri ahitwaga Gashovu, batayo ya gatatu yabaga ahitwa Imihanda, aho toujours ni muri Walikale. Alors bari bafite company zindi ebyiri za special nazo, imwe yabaga ahitwa Mwima, indi yabaga Kashunga, indi yabaga ahitwa Mukohwa. Alors baza gushiraho za nkuza, bari bafite indi division bitaga Marto. Iyi division ya Marto yabaga ahantu hitwa Imatembe, yari yobowe na Colonel Nzeri Omega, ubu ari we General Omega. Uyu ni wari ufite icyo gihe division ya ntuza ya Marto, ari we Wunguka Pacifique. Twahisiwe yari witwaga Kwerere Stani, yari afite G1 witwa Manzi, G2 yitwaga Sindyamahuri, G3 yitwaga Ndizimihigo, G4 yitwaga Shamamba, G5 yitwaga Alliance. Iyi niyo organigramme ya mbere bakoze. Nyuma y'iyi FDD igataha i Burundi, ADF igataha Uganda, Kabila yamaze kubisinya, n'aba bantu bose babatemwe bose bamaze kubisinya. Baza gukraya indi ntuza yitaga division bitaga Montana niyo yari yoboye kuva hari za Nyabyondo ikajya Misau, Mikumbi, Kalonge ukinjira Walikale. Yari yobowe na Colonel Sadiki Subira Majengo. Yari afite Twahisiwe bitaga ntuza Isa Pierre. Urumva iyo acte d'engagement ibaza ukuntu baje kuyivyola. Rero Kinshasa iza kuyivyola iva ikrea division ya gatatu bitaga Someka, iyi niyo yari muri Rucuru. Urumva ko yari deployinze kuva bari bafite units za Walikale, bafite izi muri Masisi, izo muri Sud Lubero, hano muri Rucuru yayoborwaga Someka na Lieutenant Colonel Safari Martin. Cyo niwe wayoboraga, niwe ruri hari ya Zantuza. Yari Twahisiwe yari Major Ruhinda, cyo yari Major atari yaba Colonel. Iyi niyo yayoboraga nira unit mwumva crap, ira y'abantuza y'abakomando babo, yabaga yari dependaga na ntuza ni division ya Someka, yabaga hari mu Rutare ukazamukana hari ya hari mu Birunga. Alors Someka yari mu Birunga, hari mu Birunga haba witwaga Capitaine Drago, ahitwa Impeti hari witwaga Capitaine Marcel, Imweso, Ipinga na Bushimo hari company yorwa na ntuza na Capitaine Bimas. Naho Ikiwanja hariya Ikiwanja hari Capitaine bitwa Deo Nshimiyimana, niwe wayoboraga hari Ikiwanja. Ipinga na Peti ni Kasopo habaga Colonel Gashirabake Serge wayoboraga ira ligne ya ntuza ya Peti, afite na Edikotas DS1 DS3 bose igisirikari. Hari batayo ndi yabaga Ikirama ni a quelques kilomètres uvuye Ibambo, ubu ngubu ni M23 hayobora. Ikirama habaga witwaga Capitaine Libenge, ahitwa Rusamambo aho ngaho ni muri Sud Lubero hitwaga Capitaine Marius. Uyu Marius abantu bazi hari za Ruofu habaye ibikorwa bikomeye cyane, niyo wazaga gutega za ambiscade zikomeye cyane hari za Mirange wabo wa General Laurent.
uyu kapitene Marius niwe amaze abantu hariya. Naho ahitwa Iminjenje ni Peti na Mera, aho ngaho ni hagati ya abatahazi. Iyo uvuye Kalembe ugana Ipinga ugera ahantu, ugera Minzenze, wava Iminzenze wakwambuka ikiraro cya Ruhuru ukaba ugeze ahitwa Imera, noneho wazamuka hejuru ahitwa Ibishiki mbere ukugera Ipinga. Aha niho witwa kapitene Pasteur Mambo, niwe wayoboraga hariya, nawe yahakoze amarorerwa akomeye cyane. Ibi byose sous le financement ya Kinshasa, nyuma y'iyi acte d'engagement yari maze kuba sinye. Liste ni ndende cyane ko nta warangiza Edikoda. Mbabwiye abakomandazi babo clé na axe zose bari barimo, kuva Walikale Nord, Walikale Sud, Masisi Nord, Masisi Sud, Bwito, Bwisha, kugeza na hariya muri Nyiragongo. Ukuntu intera hamwe ubwo nibwo zabonye mbese ukwishyura ukizana, nibwo bahawe amatelefone ya Turaya, bari bafite za valise satellitaire bahawe na Kinshasa. Et sera après accord ya acte d'engagement yabaye signé i Goma. Ibyo rero nibyo byatumye CNDP ihaguruka, parce que menace yari maze gukomera cyane, kuko hari amubwiza, hari abantu impunzi zari maze gutahuka, hari igicanga, hari impunzi zari maze gutahuka. Alors ukubera iyi deployement y'inzi ntera hamwe, ubwicanyi bwari bumaze gukomera cyane. Nibwo rero General Laurent yafashe strategie yo kugira ngo arinde abaturage. Kurinda abaturage bifale ko mobiliza ingabo, noneho zambuke muri Rucuru zijye muri Bwito, zimanuke Masisi kugera hafi ahubwo na kuri porte ya Walikale. Nibwo rero mu gitondo cya 2009 twagiye kumva twese ku ma radio na televiziyo aba ofisiye 11 bari muri CNDP badeklara ko bo biyunze na leta. Bari bayobowe na General Bosco Ntaganda, bakora declaration kuri BBC. Je pense amazina y'abari kuri internet mwaza no kuyashaka, singombwa ko twavuga ngaha. Bavuga ko bo biyunze na leta bavuye muri programme ya CNDP. Abantu tumaze kugira ngo ni mikino BBC yongera birabivuze. Bas bagiye kuba twumva ngo bageze i Goma bahurira na General John Numbi. Ubwo directement bahita bafata ingabo za CNDP zihita zinjira muri leta, nta koro nimwe ibaye respecté, bivuye seulement kuri bwumvikane leta yagiranye n'aba officier 11 bari muri CNDP. Mu kanya gatoya Kinshasa ishatse kugira ngo ize gufata General Laurent imutware, kuko we ntago bari bashoboye kumukorompa kugira ngo agende. Nibwo yahise yambuka, u Rwanda ruhita rumuproteja, kuko habaye n'ikintu cyo kugira bamusabe, me kumusaba ko ari kugira ngo bajye kumukorera peine de mort Kinshasa, alors que u Rwanda rutari signateur wa bintu bya peine de mort.